Intebe eshatu, abantu ni bane kandi bose baricaye. Ninde uhagaze? A. Uwaje nyuma. B. Nawe. C. Njyewe. D. Nta gisubizo. Uwaje nyuma. What's up my people, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu gihugu. Nongeye kubasuhuza mwese, mbaye ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube channel yacu. Wowe wakoze subscribe turagushimiye, naho utarayikora ikore kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. So aka kanya rero kumwe n'umukobwa wacu kandi mwiza cyane, twamuha umwanya akatwibwira. Hi. Hello, nizera ko mumeze neza. Amazina yanjye ni Muhoza. Mukore sub, share na comment, turabakunda. So Muhoza rero aka kanya nabazaniye ikiganiro tugiye kujya dukora, ariko cyo kubazanya, cyo kukubaza ibibazo noneho nkajya nkubaza ugahitamo igisubizo cya nyacyo. Uriteguye? Ego. Intebe eshatu, abantu ni bane kandi bose baricaye. Ninde uhagaze? A. Uwaje nyuma. B. Nawe. C. Njyewe. D. Nta gisubizo. Uwaje nyuma. Njyewe. Ni njyewe. Igisubizo ni C, kuko nyine njyewe mfite intebe z'abantu batatu. Uri kumva? Kandi abantu ni bane, ubwo bane nanjye ndimo. Uri kumva? Ubwo mwebwe ndabaha intebe, njyewe nsigare mpagaze. Wabyumvishe? Nabyumvise. Icya kabiri, ni iki cyiruka ariko ntigikandagira? A. Amazi. B. Igihe. C. Imvura. D. Akayaga. Igisubizo ni iki? Igisubizo ni igihe. Igisubizo ni amazi. Rukumbe. Amazi agenda anasakuza, none se igihe cyose kihuta. Amazi sarakandagira. Agenda ahurura avuga guvu. None se igihe cyo kirakandagira. Igihe cyo kirakandagira. Reka nkubwire impamvu amazi aricyo gisubizo. Amazi ariruka mu mvugo ya buri munsi, nk'imigezi iriruka, ariko si ibirenge, safite ibirenge. None se igihe cyose? Igihe cyose kirakandagira se? None se ko wavuze nyine kidakandagira. Bishobora kuba ubwo ari bibiri bisubizo. Nuko rero. Ngo nangwa bishobora kuba byakunda. Nibyo. Njye mfite ubwenge baranze. Ikibazo cya gatatu. Ni iki kijya hejuru ariko ntikimanuke? A. Umwuka. B. Ibitekerezo. C. Umutima. D. Imyaka. Igisubizo ni iki? Imyaka. Uransinze aho ngaho. Twagiye ku kibazo cya kane. Ni uwuhe muntu urya ariko ntanwe? Ni uwuhe muntu urya ariko ntanwe? A. Umusaza. B. Agasimba. C. Igisorori. D. Agatama. Agatama? Igisorori. Ndumva multiple choice wayitsinda. Twagiye ku kibazo. Si cya gatanu arya tugiye ubwo? Maybe. Ni iki uba ufite iyo wagitanze? Ni iki uba ufite iyo wagitanze? A. Impano. B. Ijambo. C. Akantu. D. Inama. Inama. Ni inama, bigashobora no kuba n'ijambo. Ijambo ushobora kuritanga ariko ukagira ute ukarigumana. Ego. Kibazo cya gatandatu. Ni uwuhe mukino abantu bose batsindwa? A. Urukundo. B. Igisoro. C. Ikizamini. D. Gusaza. Urukundo.
urukundo no gusaza. No gusaza se si biri mu bwo? wasanga. Twagiye ku kibazo cya kangahe? Ni icya 7. Ntabwo ndi kubibara. Tugiye ku kibazo cya 7 ari nacyo cya nyuma. Ni iki kibasha kumara icyumweru kitarya? A. Umwana. B. Isazi. C. Icyumweru. D. Umugabo. Umwana yamara icyumweru atararya. Nese umwana bakibyara ako kanya we. Umwana bakibyara ryashize amezi 6. Ese kumva icyumweru aba yanakirengeje. Ashobora kuba umwana n'iki? Ari yavuze n'iki kindi? Harimo umwana, isazi, icyumweru. Umwana n'icyumweru. D. N'umugabo. Umwana n'icyumweru, umugabo ararya akavuna umuheto. Reka tujye ku kibazo cya nyuma tuhita tunasoza. Ni iki gifite amaso 100 ariko kitabona? A. Ihene. B. Ikibumbe. C. Inigi. Inigi ni D. Ikarita. Ikarita. Nahiye. Nicyo. So guys, tubane no mu tundi tubazo tundi tuzatugenda tubaza twa multiple choice. So wakoze kubana nanjye kugeza na n'ubu ngubu. So Mwoza wavuga iki kuri utu tubazo? Turoroshye cyangwa turakomeye? Cyane nk'utw'umwana wo mu wa mbere, umuntu nkanjye wambazaga ibyo bibazo. Watsinda. So utanzakuzanira fizike. Hari ikibazo cyangwa ibyo mu Kinyarwanda nyine? Nta kibazo. So guys, bana nanjye buri munsi kuko tubagifitiye video nziza nyinshi cyane kandi content zibasha kujya zidukura aho zitugeza. So bakoze kubana nanjye ku muyoboro wacu wa YouTube channel. Ciao ciao.